افدمو همو دمن وشاد بینرین هیجا بخیر هاتنا برنامه و هفته یا کردویزیون. سلاف و ریز بینرین هیجا و امی برنامه خواه جه هلوستا اکیتیا اروپا ده درباری ترکیه و کردان ده دست پی بکن. دادگاه اوروپی یا مافین مروان ترکیه توانبار دکه ببکارانینا فشارین تند لسر آزادیا دربرینی یا هفسروک بری یه هدپی صلاح الدین دمرتاش گوی سال 2016 و هاتیه گرتن به توانی بیوندین وی به پککیوه. دادگاه اروپا یا ماف مروان بریار دا کو ترکیه زدگاوی بسر آزادیا دیار کرنا بیرو بوچونین هرکبر کرد صلاح الدین دمرتاش کریه و گنهبار کرناوی لسر داخویانیه که بو لدم هفپیوینکا تلویزیونی. دادگاه اروپا دبیجت پشتی لیکولین لسر ناواروکا هفپیوینا صلاح الدین دمرتاش یا سال 2005 آشکرا بو کو تکرای آخفتناوی نا اتدیتن وکو هاندان بو بکار اینانا تندو تیجان یان بانگا سرهلدانکا لشکری بد یان جی بلاف کرنا هسته نحزیه بد. پارێزەر دەمرتاش جیهاد کرکزاک ده هەپەیبینێکی دا دگەل پەیامنێرê dengê Amerîka Eyyûb Demîr dibêjitin biryara dadgeha Ewropî bi çendîn aliyan ve giringiya xwe heye. Girîngîna vê biryarê çi ye? Du tişta em bêjin girîngîna vê biryarê heye. Vê girîngîna ku demekî dirêjna dadgeha mafê mirovan bi havakî Tirkiye mehkum kir. Yani nexwastekî ya xwe Tirkiye xera bike. Dadgeha mafê mirovan hat vê rewşekî ênî hukuka xwe Tirkiye tê bin pêkirin nê jûra ew ji tehemûl nakin. Diyemî jî Türkiye muhalefet ve taybeti jî têkoşîna civakî, têkoşîna hukukî, têkoşîna demokrasî Türkiye bi vagonên bêhukukî wan xwaze ku bide teknandin devam de girtin. Demdem vagonên Türkiye tê guhertinê ji bûna mafên azadiyê ji ve koşmendiyan dadgerên Türk nayguhertin. صلاح الدین دمرتاش لسال 1973 جدایک بویه درچوی کلیجا مافا وکو پارێزەر کار کریه جبری ببته سروک شاخ آمده یاری خستیا ماف مروان لسال 2007 بو اندام پرلمان ترکیه حتی جعالی دادگاه دستوری یا ترکیه و ریگری لحاتی کرن لسال 2016 بگونه ها پرو پاکنده بو وکو یا ترکیه دبیجت ریخستیه که تیرورست هاته گرتن و دگرتی خانه دا بو بربجار سروکاتیا ترکیه لسال 2014 بریاره لحفتیا بید جارکادی دادگه کرنا صلاح الدین دمرتاش دست پی بکتبه پارێزەر دمرتاش دبیجتن او صلاح الدین دمرتاشی لسال 2005 گوتی همان گوتن جعالی چندین سیاستوانن دی و هاتینه کرن دادگاه اروپا اودم چند سالانه داخواز آزاد کرنا دمرتاش دکت لی داخواز وان چه برسف نبون لما 11 سال 2018 جعالی دادگاه اروپا و تکس لسر آزاد کرنا دمرتاش بزودترین دم کربون و گرتناوی برریگری لحبونا دنگین جدا و پر آلیا دموکراسی سیاسی ناسان و سروکا سیاستا درب یا یکتیا اروپا فدریکا موگورینی لداخویانیه که دا بحثی و بریاره کربو. دادگاه اروپا یا مافی مروان بریار دا کو بردوامی گرتنا برز دمرتاش زدگاوی بسر راگهاندنا نمتوی مافی مروان ام به هوینه گرتناوی بداوی و بی آزاد کرن. سروک ترکیه رجب طیب اردوگانی بریار داوی یا دادگه رد کرو گوت نه بریاره کی پیگره بو ترکیه و اردوگانی هدفه به آلی سیاسی یا پارتیا کارکرین کردستان گنهبار دکد لسال 2005 دمرتاشی بریا تلفون بجداری برنامه که تلویزیونه ببو و تعداد داخواز جد سالاداری ترکیه و رای گشتی ترکیه کربو رول ریبری پککی عبدالله اوجلانی درباره آشتی لبرچاو بکرن که دکارد با آوایی که آشتیانه پرسا کردان چاره سر بکن. دادگاه اروپا بلندترین بنیاد دادوریه و کس نکار دوزه که لویره بکتن بتنی اگر همو رین دادوریه لولاتیوی هم بروی بین داخستن. خالد فتاح دنگ امریکا. لی آمده ده 4 مهن بوریدا 3 جن جعالی هفجین خواه هاتن کشتن. لی ترکیه بگشتی ده 6 مهن بوریدا زیدی 214 جن هاتن کشتن. پیامنه را دنگ امریکا خاجی جان فرقین درباره وی بابته اف راپورت آماده کریه.
Li Amedê tundiyan ser jinê her rojê zêdetir dibe. Tenê di nav du mehan de sê jin bi destê hevjinên xwe hatine kuştin. 954 jin jî ji ber tundiya hevjinên xwe serî saziyên fermî xistine ji bo alîkariya ewlehî û hiqûqî. Ev dane ê rapora tora têkoşînan dijî tundiya li ser jinê ye. Ev tor beriya şeş mehan ji beşên jinan ên rêxistinên sivîl û komeleya jina a Rosayê hata avakirin. Armanca vê torê jî ew e ku tomarkirin û eşkerekirina hejmera tundiya li ser jinan ên Amedê ye. Jinên di nav torê de ji bo bala civakê bikişînin ser tundiya li ser jinê xwe bi kincên xemrî û reşkirê dan û paşê jî van daneyan bi daxuyaniyek ji raya giştî re eşkerekirin. Li gorî daneyên rapora tora li dijî tundutûjiya ser jinê, di nav 945 jinên ku rastê tundiyê hatine 701 jin diger tundiya lêdanê, rastê tundiya psikolojik û ekonomik jî mane. 104 jin jî bi tundiya zayendî rûbirû mane. Li ser 129 jinan jî tundiya civakî pêk hatiye. Her wiha beşek nû a tundiyê jî heye ku jê re dibêjin tundiya dijîtalê li gorî raporê li ser înternetê gef hatiye xwarin ku hejmara van jinan jî nehe. Li gorî raporê jiyana 219 jinan dibin xeterê de ye. 106 jin jî ji bo parastina jiyanê di malên parastinê de dimînin. Parlamentera HDP a Sêrtê Meral Danişbeştaş dibêje ku li dadgehên Tirkiyeyê jî nêrîna zilamtî serdest e. Yani ki aliye kanuni de ez kanun bebejim dadgeh dozger lehemberi jineye. Yani bir yer evan ne aliye jinedeye. Jiber ku dadgeh vakta darezandine jiddikin ve ku zlamadı fikirin. Nerina zlamtiye ledinerin, eril ledinerin. Em beşin jinek diye kuştun cezayı eku kuştiye dıkın. Lebele vakta jin hazara yeki tişki usabike cezayı heri bilindidin. Yani ev nerina zlama ne tane şahsiye, nerinek civakiye, nerinek devletiye, nerinek siyasiye, nerinek dadgehaya jî polis jî, dozger jî, mahkeme jî mi gelek sal parestin kir ji bona jina birastin nerina wan ji xwe wexta serast bibe wek hev be li hemberî jina ez bawerim ev mesele özêdetir çareser bibe. Rêvebera Komela Rosayê Ayla Akatşî dibêje divê gelê Diyarbekirê bi tu awayî tundiyê li ser tu kesê qebûl neke. Nav du mehan de sê heb jin qatil bû Diyarbekirê. Em yani mirov nikare vê qebûl bike. Bila jin be jî zilam be jî. Ew ki nav bajarê me de jiyan dikin, nav Amedê de jiyan dikin gere vê qebûl neke. Çünkü em êrî şekilde ser jina hebûye em nav civatê xwe de mesela bi 10 salan ki xebat dikin em dixwazin bila tune be. Bi rastî ne wek 10 sala 20 salane ama îro jî wextokî xebatê me em baş nedin meşandin dîsa zilam dibêjî ez henim devlet dibêjî ez henim dîsa êriş li ser jina çêdike çünkü çanda şiddetê zihniyeta zilam û devletê de hene. Rapor li ser zarokan jî zanyariyan parve kir. Li gorî raporê 1716 zarok rastê tundiyê hatine, 1526 zarok jî ketine nav kiryarên deryasayê. Rapor barê dikişine ser hewildanên xwekuştinê jî. Li gorî raporê ji 11 salan heta 19 salan di nav zarok û ciwanan de hewildanên xwekuştinê jî pir zêde bûne û ew dibêjin ji ber ku hêviya ciwan û zarokan ji paşerojê nemaye. Li gorî platforma em ê kuştina jinan rawestînin li Tirkiyeyê jî di nav 6 mehan de 214 jin bi destê mêran hatine qetilkirin ku 100 jin bi destê xizmê xwe hatine kuştin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed. Ev raport nerîn û hêviyên hin ji niştecihên bajarê Duhokê di derbarê hikûmeta nû lê Herêma Kurdistanê tîne ziman û şirovê dike. Îro roja çarşembî kabîna neheya hikûmeta Herêma Kurdistanê dê baweriyê ji Parlemanê Kurdistanê wergirît û sûnda yasayî dihête xwandin. Separat kabînanî ev kabîna berî vê kabîne gelek qeyran hebû, xelek şepirze bû, paran hebû, mesele Daeş hatbûn û حکومت بغدادی گلک لازی هبون و گلک کم ترخمی کرد در حق حکومت حریم کردستان دا انشالله کابینانی دی کابینه که باشتر به دراش دارای چتر به اف قیرانه نامینه مبارب حکومتانی های انشالله
دی باشتر بتن و رفش آوه و کاره بی و جاتا هاولاتی چاوری کابینانی حکومت هرما کردستان نو هیوی دخوازن کابینا نی کابینا آودانی و خدمت کنه خلکی بیت و جقیرانا رزگار ببن او چاوی خوب در الشعب خو مدت خو پیشمرگی خو او خوب كذا جمال عبد ناصر عرب چوا جمال عبد ناصر قلت جمال عبد من حيط الى المحيط ابي خل عرب كان وصى مسرور بارزاني خو ملت خو كرد كتايج وبيشمرجي خو وقياده خو بريبتن والرحمه الشعبي خو بهجا والرحمه بينا بعد ايش مشت زاينتن خد او يجي شيتن زاني جلك جفت وغازنده تين سر ملتي ما اولا برای همی تشتا شتی گازه شتی آوه و تشتی بنیاد تحتی حکمتانی بومچاره سره که بکت یعنی هم نمینین هر دیسا پیویا گازه و پیویا آوه و پیویا راتبا تعدیل کن گل حکمتا مرکزی بزان خاصتا و تقاعد دیس حکه 40 سال 5 سال دی تقاعد من شرطه دی 205 هنه تشتی که نی معقوله به شرطه تقاعد بیدنه و ایکیا دویجی همیه خراب تر راتبت ما توزيع كرينا إبا بدي أما راتباش كو هم يابيك وبدن بلا أسبوع عندك هم يدعو جرحت بنا هم جرحت بين کابینانی حکومت هرما کردستان دا رول جنه برجا فرگتیو سه وزارت بو جنان هاتین دانان کابینانی حکومت هرما کردستان الهمی خلک هرم کردستان پیروز که میاش من ورا کابینه هرما کردستان کابینه که هر بهزه دست بکیا دیاره هبونا سه آفرات نواوه کابینه داوه باوری دتا آفرته کو آفرات یا شیای جه خود بکت سرکفتی کار خو انجام بدد یا خو یا بو همیا دوپات کری کو آفرات دشد مسئولیت ور بگیرد و کار خو به سرکفتیان انجام بدد و ام داخلش کابینانیت که این پال پشتی و پشتوانی که هر بهستر بو آفرات دابین بکت و آفرات بدوی هش پتر او بو ما پشتوانی بکن سلام بالای دنگ امریکا دهک بیلیونر امریکی جفری اپستین روژا دوشمه به توانا دامزراندنا تورکا سکسی یا زاروکان هاتیه توانبار کرن. اپستین اف نجارا یکی اکو تگرتن جبو و بابته لیوی جاره گلک زانیاری نوهنه درباره بکار آنیناوی یا زاروکان جبو پیوندین سکسی. بیلیونر 66 سالی روژا دوشمه لبردم دادور راوستا لدادگاه نیویورک و گوت کو او نتوان باره به دامزراندنا تورا سکسی کو تیدا کچن جیر 18 سالی بکارتانین. اپستین ده سال 2002 دا و 2005 دا کچن زاروک تانین مالن خوال نیویورک و فلوریدا و پاره دانوان برانبر سکس. اف کچین جیر 18 سالی یان زاروک دچون مالا اپستین جبو مساج بو بکن و پرانیا دما او بروتی مساج دکرن پیش را اف مساج جسنور درد کت دبونا کردارن سکسی اپستین کو پرانیا هوالنوی کسن دولمندو بهیزن وکو سروک امریکا دانالد ترامپ ده سال 2008 دا لفلوریدا جزایا 13 مهن زندان جراحات برین بشتی که چکا 16 سالی بناوه میشل لکاتا گلی لویکر. He kept saying, "You got like." We heard the good wow, the per جوان و سکسی. جبو من اویه پر نخوش بو. And it was making me feel really uncomfortable. وزیر کاری امریکا الکساندر اکاستا یکوه چاقل فلوریدا پارێزەرێ اپستین بوو. ئالیکاریا اپستین کرد و ڕێکەفتنەک پێکانین تێدا دەهێلە اپستین هەر ڕۆژ ji زندانê derkeve û here karê xwe. Lê ew wekû cizakarekî cinsî hatibû tomarkirin. Karmendê FBI Bill Sweeney got ku FBI pişû nade û ku ew ê berdewam kar bikin ta ku kesin wekû Epstein têxin zindanê de. Parêzerê Epstein çi ji rove nedan roja duşemê û Epstein wê di zindanê de bimîne ta 15 meha heft. Lê dozger daxwaz dikin ku rê nedin Epstein ji welat derkeve.
حکومت امریکا جه ترکیه خواست گو خباتین خواه با درخستن و لگرینا نفت و غازا خامه لقبرسی راوستینه. وزارت دروه یا امریکا بیان نامه خود یا روژا سی شمه انقره دست نیشان دکه گو او به خباتین خواه ده قبرسی ده ناکوکیان ده هرمی ده چه دکه. لیبه جالی ترکیه و تبرسیو نهاتیه داین ترکیه دروژا دشمه ده گمیا خواه یا بناوه یووز یا لگرینا نفتی شانده قرق آوا قبرسی گو بو جهه نرازی بونا برپرسین قبرسی ین یونانی وکو تیزانین گو قبرس ده سال 1907 و چاران ده هات دابشکرین ده ناو ترکیه و یونانی ده و تا روژا ایروجی هیناجی اف کشه بردام دبه. روژا دوشمه سروک امریکا دانالد ترامپ پسنا آو و هوایا پاقج لامریکا دا آخفتنا خوال کوشکاسپی تاویکو گلک رخنه لحکومت ترامپ تکرین درباره نبشدار بونا امریکا در ریکفتنا کش و هوایا پاریسی دا. روژا سروک دانالد ترامپ پاراستنا کریارین ریوبریا خویا جنگه دکر لحرما واشنگتون بارانا گران بو سدما لاسرین آوارت استاسیونک مترویت جه آو بو جه خباتین مدیای یا کوشکا سپیجی دبن آوه داما. We have only one America. ام خودی تنه یک امریکانه ام خودی تنه یک دنیا کنه جبر بیه که ده هر روزا سروکاتی من دا ام بو هر یک ولاتی خواه برومت بو جنگه که پاقشتر و راده یک باشتر تکوشینه دکین. لگور ترامپ امریکا ده قادا گیشتنا آوا پاقش ده جیهانه دا استا یکی دایه و قریجیا هوای 6 جارا دبن ریجیا جیهانی دیه. لی آخافتنا ترامپ جبر کوره و بریاوی دخوازه گل قانونین پاراستنا جنگه و سغلمیا گیشتی بگوهرینه بو سدما هرسبونان. دخوازن پیلانا انرژیا پاکش آنکو ستانداردین به سیاتی مازوتی یا با اتومبیلان و قانونا کو غازین لکارگهین هیزین الکتریکی پاش و بکشینن. Both of these are likely to make ورخویا دکه که هر دو قانون جی قلته هوای امریکایی وی خرافتر بکن. به تایبتی جی بزیده کرنا استا ماده این هرکار یین قریشتر و بزیده کرنا استا گازین جی اتومبیلان که به قانون بری گلک هاتبو کیم کرن. از باورم که ام خودی چرچوه گردونینه للگور من حکومت نها تواهی تشتن خرافتر دکه. ده 2017 ده ترامپ امریکا جی پیمانا کلیمایا پاریسی وکشاند. Today, the United States will cease جوه روژشون دا امریکا جبر پرسیریت یا همو کار و مصرف انرژی ین گلک گران و ظالم یا کو پیمانا پاریسه یا چو دابو سر ملد ما فلتیه. لی رامانا کدوه ولاتی که دناف برا جنگه که سغلم و آبوری یک هزدار ده هل بجارتنک بکه و ادعای ترامپ کوره و بریاوی هر دو خالانجی به آوایی که سرکفتی بجیختینه جعالی پسپورن جنگهی و تیرت کرن. environmental improvement. به 10 سالانه پیشوبرنا جنگهی و پیشکتن آبوری به هفراد میشه. و او رامانا به تواهی تشتکی نویه که دبیجه ام دکارن خودی پیشکتنک هزدار یا جنگهی و پراستن جنگهی بکن. ام براستی شاشتیه و بو من دوی آخافتن ده پسکه کنگل گرینگ هنه. پس پرگروس دبیجه هک ترامپ دخوازه ده 2020 ده جارجی وره بجارتن دوی او ده درباره گرینگیان نرخا او و هوایا پاقش یا بو هم ولاتیان پایدار بده. پنابرین جه افریقیا گو لیبیا دجین ده گرتینگه که دنه وکو ناوندکه پنابرانه کتنه بر بومبین آلین شر لیبیا جبرویجی روشاوان پر زور و دجوار بویه. اویدو جالی خو پیشاندره کی پنابر بدزی هاتیه کشاندن و بریکا مدیا جواکی گشتیه دست دنگ امریکا. خو پیشاندر لنیزی هفته کی لدروی گرتیگه هینه جبرگو پرانیا جهین وی هاتنه ویران کرن لتنشتا هن قربانیان جبر پقینا بومبیان. اف درشم موساد بیجه ام بتنی لبندی مرنینه و یادنی دبیجه مروانتی تنیه. خو پیشاندر دخوازن جلیبیا درکوین بریکا کریدورین اولهی.
پشتی تقینا هفته بوری ده زلامکی پنابر بانگک شاند بریگو پولیس هفپیویناوی قطب که. ام لورنامینین ام دخوازین دریا سپی درباز بکین اول نبوا تا هنده ام دبو گریانه بچین ام جوالات خورویانه. چند کیلومتران دوری و ناونده مالباتین دن جی پنابران هنه گوجبر کمکوژیا لسودانی رویانه. اره او ندگرتی گهیدنه لیبلی او بیشون وارمانه و نزانم بکوه هرن. اشتی گوگهشتنه لیبیا لطرابلسی جمالین اوارته گوته دبون هاتن قوتاندن جبر گو او ددوری شردنه. خانی به تواهی نباشه دری توننه پنجره توننه نه اولیه که مرو لور بجی. پرانیا زارو کجین دوی ناونده ده جه نیجیریا رویانه گوجبر بازرگانیا مروواهی هیوی دکن گوجور درکوین او آزاد ببن. هگر او $1000 ندن جبو درباسی اوروپا ببن او باور دکن گوی داوی آوان لوی دبه. کچا پنابر مرسی و ساد بیجه. یان تنه بمری یان جی ببعجی. آنکو تنه بفیده ببی و نکاره بی تجاری تشتکی بکی. تنه دین ببی. نها درباسون اوروپا پر زور بویه جبرگو بندر تف دهاتنه گرتن و اوروپا جی دجبرتیا پنابران زیده تر بویه. لیبلی مرسی وکو پرانیا پنابران چه ببه او نما ودگرن ولاتی خواه. نوروز ارباش شفکا جستانبول خوارنگه که تایبت وکریه او به آلیکاریا هر دو کچن خواه او خوارنن رسن ین باجار ملاتیا درست دکن. نوروز ارباش و دو کچن وی بچهکرنا خارنن مالان دبارا خواه دکن او به هفر خارنگه که بناو مایام لی استانبول دخبتینن. هر وحال وی خارنگه نه تنه خارنن مالان. خارنن تایبتن هرما مالات یجتنه چهکرن. دیسا همو کارن و خارنگه جپیدوین خارنگه بگرن حتی حسابن چوین و هاتنن و همو کار دبن دست وان جنان را درباز دبن و اف هر سه جن اف 12 سالن لهمبری همی زور و زحمتیان کار خود دمشینن. خارنگه سر صبح زو ودبه و دست به چیکرنا خارنان دکن. کارکرین کل کارگهن لدردورا و خارنگه دخابتن تین و لوه خارنگه خارنن خود خون. مشتریان کنتینه لوه خارنگه دیار دیکن کو جبر خارنن پاکج و خوش زیادتر علاقه نشان دادن. Hepimiz farklı işler yapıyorduk. از خوشکن خواه ام دکارن جدا دخبتن. پشت ام بریاردا و مبدای که خواه دست به وی کاری کرد. چیکرن خوارن کاری که زحمته. اف سکتور بخواه زحمته. بپرانی ام خوارن آوی چی دکن. جبر کو ام جملتینه جانن ام خوارن چرمیجی چی دکن. مشتری ما به گلنپری خوابتکارن بانکانه و هن کارکرین کارگه هن لدردورنه. کاری ما هری زده دان نیگرو گرانده به. دیسا ارباش دبه جواکی جن وان همو بارده سرمله خواه و پرسکریکن خواه انجبر کو جنن دجین و هانی زمان. Yapabileceğiniz bir şey değil. برای جمره دگوتن او نکاری ویه. پشتی که ام کتن وی کاری و ما دکاری خود سرکفتنک به دست خست و نشان دا که او کار نتنه کاری مرانه و جن دکارن وی کاری بکن. ام دکارن هر تشتی خود به جه بینن. لالیه کدن وکه گلک کارگهان و کارگه جه para خوش قیران آبوری گرتیه و لسر خارنگه جه باندوره که خراب کریه. لالیه که بوهای زبزه و فیکین زده بونه لالیه که دن بوهای کریا خارنگه جه بلند بویه. ارباش دبه جه جبر وان سدمان قزن جوان کتیه. من بوتانی دنگ امریکا استانبول. کمپانیا فولکسواگن راگهاند کو اوه درست کرنا ترمبیلا بیتل بداوی بینن پشتی کو ترمبیلا داوی لمکسیک ورفروتن. ترمبیلا بیتل ده سال 1930 دا هات شکرن تمی دامزرینر المانی فردیناند پورش ترمبیلا که تایبت دیزاین کر به ناو فولکسواگن آنکو ترمبیلا گلان ده دمکو هتلر سروک المانیا بو. پشتی جنگا جیهانیا دوم فولکسواگن دخواست خود دور بکه رژیم نازیان و ترمبیلن خواه بفروشن و ده سال 1960 دا ترمبیلا بیتل ده فیلم دیزنی یا به ناو The Love Bug به ناو بانگ بو. لی روین اف تشتکی تایبت راستی بارکشه افتم بیلانا گم گلک جارات بینن تشتکی ولو جوان تایبت یاوی هی راستی آنا نها و شبر چاوا بین هلانین
ايجو هبه والجمينا بوك انتيكاكي وك سرميانك يجي هلبت اف قالك ياريم بتشوك جي هنكو سر ديزاينا بيتلي هلبت اف ببن قالكي بنر بله 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 بينرين هجا مكشن داويا في برنامج حياني برنامج دني هرشاد وبختور بن ببینید خیر و خوشیده